peace is mine, leaning on the everlasting arms, leaning, safe and secure from all alarm, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms, leaning, safe and secure from all alarm, leaning, just leaning on the everlasting arms. Safe and secure from all alarm, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. I'm leaning, yes I'm leaning, safe and secure from all alarm, leaning, yes I'm leaning, just leaning on the everlasting arms. Yes, I'm leaning, oh Jesus, leaning, safe and secure from all alarm, leaning, oh Jesus, leaning, I'm leaning on the everlasting arms, leaning on the everlasting arms. Ia whakalamat fo I le paanga o tātou proklama o le fionga le atua o lo ola o lo mtuanga lua lava e pelu e whawha o lua. Welcome to our program, The Word at Work. Talfa tuai tato nupera Samoa, yo tukumo tumani Samoa, mai lava I le taisam Samoa tu manua se pa ia le unione sino na whanua Tarofa Samoa. Pe fo ion whatalafatu I le I o le atua I lana o whainga venga tofi, so sa mea o whapea o na whawhale tuku I ai I le ngā venga le atua. Miso ta apen sa lau tama whana wa Samoa. O le tātou mta upu whauau pēa pe ona tanu atu ne whewai teimi tātou tau whai e su e le tusi o wharinga. Tusi o wharinga e leo se tusi e fie se e whai tau iei pe su e iei. E whainga tā e lewe fo I ia ai leila wasa me whainga e le mwhai ona tātou o iei pa tātou wala watu le atua sosan mai. Nenga te leo. Ia la lava meo iei tātou manos. Ai tau whai ina ia so ta ilu tusi o wharinga. Wan tusi o wharinga pe ona tātou talanoina. O le whataunuina lea o waloanga po le whailolo upo whaninga lo nuinga ua whaadia mai ai tātou. The word revelation means is to unveil or
it's a disclosure of the thing that has been veiled. O le ngā whelana o le tātou tata noa whewhe le mū lava tatono fo i le whatope ona ia tātou malamalama o le ale o ngā o le o tuso whaninga e whinisu mei o le atua ngā au taratonu e le tu ufua tuso whaninga i tono tuso pa ia so tuso tono tuso pa ia e iailu na o ngā i le proklama ne atua ai tātou whaftai le atua maua sa manoa ina ia tātou tuso whaninga peno whai atu. Tuso whaninga o loo iaia whamanuianga. Lau whitau ina atu tuso whaninga i lam tau kuma mofa upu e toru whai mai amu ia le whai tau a toa mai e whaalongolongo e upo le nei walo anga ma tausi i mea ua tusi ai a wa lata o na po. Ro iei whamanuianga i tangata lātou te whai tau tuso pa ia. O e foi whamunianga i e whaalongolongo ia o ino tusi o whaninga ia amare lau ngai na fo. Le ngata e siri ai o le iei le whamunianga i e lātou te tausi pe whaalongo ma whai le tusi o whaninga. So tusi lau whaninga pe no Patricia so. Paula tusi o te rau tusi pa ia a mata e whamunianga ia a e whai u le whamala ianga na te loa i le whaninga rua sulua whai wa sumar wano sumaleiwa. Fai mai le nganga aise ave ese se upu pe whapofo i se upu ia e whamarei e le atua. So, ai whaftailei le atua mō sa manoa tātou te tala tono noa e tusi o wharinga. O le tusi o wharinga pēna whatu e vai nga te le tolu. O le vai nga mō te mutua nai, vai nga ora lua o le teimi nei a o soifua Ioane, lona tolu o le teimi o Amori, lau whaitawina i le tusi o wharinga ni tā upu e mua whai upu e sifumareiva. Wharinga mua whai sifumareiva whapea na whetalai maile anganga ia Ioane. Whamai e tusi i mea na e loa, o inga taimi o tuana. Ma mea o iei nei, taimi a o soifua Ioane la apostolo, a toa ma mea tutupu Amori, no inga lai tolu taimi, things that you have seen and things that you are now seeing and the things that you that will be coming in the future. O mea lana wa ia Ioane, o teimi au soifua Ioane, pero fui atu o Ioane, o le paura so o Yesu na otilo na lava oti, au tele o so o pen tātou loa, o toma na whana i a ui intia, o petelu, whatarasanga a whasatauro ia turou, e uirunga vai a uilalo nauru, au ni tusaina no whaasatauro ina malona li o Yesu. Patolo mai o foi sa saiola lontino, flays, e matau tia. So, atatou mafo faura ia I tangata ni o so sumalua Yesu, e se iuta, e matau tia, ile mau o lato loto ile atua malitara lei, ina peno foi atu e tonu afatau sanga o whaaso o Yesu, le toa se furu marilua lea, ele I fio mai Yesu ilanga, fio mai mua, e sau e tā lai lo langi ato. Na sau ma le proclama. He came with a plan, and so that plan was to train the 12 people. To se furu ma le lua ia tamalo loia na wa o Yesu ma faso. Faso o le was what did you wa ile lo langi to tele ina wa uma le tolu ma afa tau sanga. Ia na palanga isa lo Yesu ia tu atu lau so o paulava fa mai Yesu I le luka na lusu fafa upue lawa fast wiva fai atu ia tōre mea na whorwhoringa mai a lo tama mai a uatou te tuua le ai Yerusalema sa ia utou maua le mana mai lunga o le anga pa ia lea. So tātou te whaafitaila ia I le atua no tusi o whaaringa peo no whai atu o lo o iai whaamanuianga I le tusi o whaaringa o le upu amu ia I le wasa moa o le fia, o le whaafitai, o le manuia. A whaafai ngō fia la na whaapele o le whaiupuna whaaringa mō mōwha upu e tolu e manuia le tangata e whaitau I le tusi o whaaringa. Lua, e amu ia fo I lātou e whaalongolongo I upu o le tusi o whaaringa rontolu e manuia fo I tangata e tausi e whaalongo ma tausi upu nei whamai Yesu awa ua wawe wala talata le teini o te fo'i mai ai.
au tonu la lava se mea a tātou te o iai pe o te mwhai fo ina sa atuai lo loto e tusa le fionga le atua tau lava ina i ave tu unga o iai se mawhai ai o na tātou whai i le tusi o whaninga. Ma pēno whai atu le winga upo o whaninga rona winga ua tatala po se i e fo ile o toso i ai whailo atu se mea sana tia. So whaftailai le atua tusi o whaninga pēno whai atu o se tusi e tatau o na tātou loa. Ma o risi le tusi le mana o satani tātou te no satani o lo na fili o le tala le lei. The enemy of Satan is the gospel of Jesus Christ. E le fia va ai satani o whaolaina se tangata Samoa. Pa wā e fia satani e taru lotu ai paulawan me mana o ai satani ia aua aua lava ni e malama i ngā wenga o le whaolatanga saunia le atua i e alu pe o le alu re nuka. Na le alu lava o keki lua afe mai le alu re nuka lotu alu matuspa ia an kua le malama ai whaftai i le atua na sila mai le atua i le nganga o tangata e alu ma le loto e tāpuai na wina mai ei Filipo i le ngā ruam tau pue valu na te iloa le tala nei u ina papisoina le e nuka e Filipo a o wha e Filipo le tala i a Yesu i le whaolatanga a wha mai loa i a le tala e whesina le nuka i a Filipo o ai e whai i ai wha mau te inatu o ia pei o le mamoe o whai e i seia i a teia a wha mai a Filipo le ai o le tala o le whaolatanga i a Yesu ina ua malama ia le nuka i le ngā ruenga nam tau pe walu ai whai tau wha tolu whae o te wono whai mai loa ia le nuka i a Filipo whauta i le vai e iei e se mea vau i ai au e aua le papa te soina whai mai loa Filipo a whai e te loto i ai e ma whai e la mai whapena pe au o na ngā lue le ngā pa ia i le loto le tangata e ala i le upo le atua mea fo ine e mātatonu ai ma Brother Thomas ma tātou malama o le upo le atua lo iei le mana o lo ngā lue fo i le upo le atua pe o le e peru e whā fo i upo e suma lua o lo ola le fio ngā le atua lo o matua ngā lue lava e o i to tonu na ngā tino ma ano. The word of God is alive and very active today at daytime and nighttime where we sleep. The word of God is still active within us along the five taidai le atua. So ele mana o ele fia la sa kai pa wan me ma sa tani e lutu po fea lo ke mo pe ke alu fa di mai lo ku va ya so pe se furu ai awan e mal malama tu se paulo ile lua konito mta upe fa fo upe todu la foi tawina lua konito a mosa tu spa ia lela foi tawat fa sa moa lua konito mta upe fa fo upe todu mal fa. Fa mei paulo a fai fo i wo fitia la matu tala le lei wo fitia ia ye wa fano fo upe fa ua fa tawa soina manatu ila tau e le tari tonu ele atua le rolangi nei ina nei pupulatu ya te ila tau le malama le tala le lei ile mamalu o ke riso. But my Paul said, if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Yeah. But my a fai o fitia ro no lilo e lei loa tangata o tangata la tau te lei malama i le whaolatanga. A fa mai la fa pule fa lor ko ni tampa o fa a o fa tau soina manatu ele o mata e ma fai le te apolon fa tau waso na mata ai tau fi mai Samuel o fa fonga fa mai Paulo a o fa tau soina manatu o ila tou o ele tari tonu ele atua o le lalo nei o ele atua lalo nei o satani ina nei populatu ya te ila tou le malama o le tala le lei i le mamalu o ke viso ua tusa o ia ma le atua Samoa o le mea lea le mana o satani e te malama tusa pai. Mai salamo na salau surifa salamo lima o laua fionga o le sure o vai ma le malama i wala. Ele ke a satani pe ke alu lo pa ke le mato te iai the Assembly of God, Westminster, California, po fea lava le lotu
ai a fai e te le malama e proklama o le whaolatanga ua saunia e le atua fia kere sakang alua o e lotu e moe alu fo o e au le vesa tu spai ka wanga e alu lotu fai lo lo fai au fai au mea fa le lo ya fai a mea uma ai o manatu satani awane e mamala e le mana o satani e te man samoe o le isi o le mafuanga na o le nei proklama o le ola le fionga le atua ina ia whaafsota ia tu ia te oe le a fionga whaawina le atua le tusi pa ia lea o le fofonga pa ua lo tātou atua o lona fina ngalo ia whaafsota i lona tusi pa ia le ngata i lea e fina ngalo le atua Samoa e i loa Samoa ia God wants you and me to know and understand him o le fina ngalo nao le atua e whape whea o na tātou loa le atua le siri na. E te loa ina ue whai tau i le fionga le atua. Lua Timoteo mta ue tolu wha usurono malasfu marfitu o tuspa i o malapa e mai le nganga o le atua ia. E au ngafo ia e au ai, e au i ai, e whaatonu ai, e whaapoto ai le amia tonu. Ina i ato tona le iai o le tangata o le atua. Ia saunia la maia i ngā wenga le lei umalawa. For you to be prepared for the gospel of Jesus Christ, to be someone who can connect and declare the gospel of Jesus Christ, you must study the word of God. Mai paulo lote mo te om tau purua whau pasua lima, ye tau mwhai a vea oi male o fia mai e le rii, o le whai ngā wenga leise mea mai, na te vai tonina lo pomoni. Study to show thyself approved unto God, a workman need not to be ashamed, rightly dividing the word of God. Ioe e tele mea o le antuspaia e ta tau o na tātou vai tonuina pe ono whai atu tāu e Paulo i le lua Timoteo ma tāu pa lua whapasuma lima ia e tau mawhai a vea oe male o fia ma iei le lii o le whai ngā wenga leise mea maina te vai tonuina. Io e Samoa i le mana o satani e te malama i le awala proklama a le atua mo Samoa i a whaolaina. E le mawhai o ne aru lola e whaamavau pe a whai na ona e aru le lotu ai te le malama i le proklama le atua te anua i le ola e whaamavau. Pe ano whai atu e ui ana tele lotu tele tapua inga. Ai le tofu le lotu malana awale anua i le ola e whaamavau. E tasi lava le ala tātou te o i le ola e whaamavau ma Iesu o au nei o le ala o pumoni ma le ola. E le alua tulama se tasi tama pe a leu i mai ata. O le awala ua uma na whaata oto i le atua Samoa tātou te o atua i le ola e whaamavau. Ala i lotari eina o le maliu tanu mia to e tu o Yesu. Ma mua konito tapu e suma lima fa upo e tolu ma fa upo e whae fai tau i ai. O lo wha penao na wha mtala mai e Paulo le mafua anga e mafua ai o na wha reina na tangata. Fai fo ne fai tau ina tu si atoa. Yo e Samoa e o tunata watu ya te oe. The enemy of Satan is the gospel of Jesus Christ. Me lefa mai Paulo le Roma mo mova busuma leono. I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe. Mo mua le Utaia, Eleni, Masamoa. O le tala le lei, o le mana leo le atua. E ita tele satani i le tala le lei matua tau, a whapupuina le tala le lei o Yesu. I le luka e lua a o leo ma mo i le vao a ina tala noa i le matua ma losi o sauanga le ma lo roma ia mai taimi. Ai whafua sa i lama o na suruia i la tau le ma lama mai le langi ma le leo whapea mai au a tau te mata tau. A wau te au mai ia te au tau le tala le lei e ori ainu uma a waa le asonei. Wa whana waile ai o tā vita lo o tau whaola o lea li i o ke viso. Samoa
o lo tātou whaola o Iesu Keriso. Whaingo ai ina a o mawhauwhau i o sefa i se ingoa pepe no o whana. Ai whai maile angelu e te whaingoa fo ia te ia. O Iesu a wai whaola e ia lona nuu a ia la tau ang sawa. E wangia mātai o mua whau perusu mantas. O le wino le upu o le ingo Iesu e whaola. E le whaola ina o e mau i le ingo tā lotu. Lotu e le lei a e le whaola ina i tau. E le whaola ina fo i o e mau tangata na whaavaina la lotu. Po Iosefa, po Maria, po le pope tuloa, po Martin Lutelu, po Ailava, po Shone Wesley foi, po le foi na mauaina le ia loto ben koso poso se loto lama. E le ai se ingoa i la loifo le langi. Ngā ruenga e whawha kua sumalua wa whanmai. E le ai se tasi ingoa e whaoreina i tangata na o le ingoa Iesu. Ia sa moa e lo tino pele au tātou whatafe le mu le tusi leo whaninga. Peno whai atu e tolu waenga o le tusi o whaninga o le taimi ua tuanai, ma le taimi nei, ma le taimi o lumanai. O le talainga le ale angelu na whai ia Ioane a oso i fua Ioane. Le ala whai tau atua whai upa sumaleiva. O le whatanunga ale anganga ia Ioane ni wharinga mo mofa upa sumaleiva whai mai ia e tusi i mea na e loa. Ma mea o iai nei a tō ma mea e tu tupu a muri. O lo sa tau tanga iai le anganga po Iesu ia Ioane e tusi mea sa iai loa. Mea na iloa e Ioane o tea. O le mea na iloa Ioane ai whaitau wharinga whai le ta upu mua. O le whaalinga o Iesu Keriso ia Ioane. O i nafo i le mtau mua na whaatonu ai ele anganga pa ia po le angelu ia Ioane. Whai mai ia e tusi. Ia e tusi mea ua e vaai iai. Ia ma e awina atu e kalesia i fitu i Asia. O le mele na ina whai Ioane. Na whaatonu ina e Iesu Ioane e tusi mea sa vaai ai. O le mea na vaai ia Ioane. O le whaadinga i le alo le atua pa e whaitau. I le whaadinga mua. Whai upu e se furu ma whai upu eiva. E o whai upu e luas furu whaafonga mai lau le whaitau matu. Wau o Ioane o lo o to uso. Ma le o whaatasi ma o tau i le puapua ngā. Ma le malo a toa ma le onsai o Iesu Keriso. Na u le motu e ngoi a pātamo ona o le afionga a le atua ma le mau ia Iesu Keriso. Na o le nganga i le aso le alii, ona o whaalongo ai lea i o tua i le leo tele, e pei o se pū o whapea mai, o au le alefa ma le o meka o le mua ma le muni i le malea o mea e te vaai ia e tusi i se tusi. Ma e avatu e kale sia o i Asia, o Efeso, e kale sia Efeso, e kale sia Samrana, e kale sia Pergamo, ma le kale sia Tuatira, le kale sia Saratesa, le kale sia Filadelfia, ma le kale sia e Laodikeia, le utatu ia nei peno whaiatu. O le kale sia muri le utatu ia nei o na taimi, o le kale sia. We are living in a dispensation of the very last church of the 7 churches, which is the church in Laodicea. Laodicea from 1900 to the coming of Jesus Christ. E umai ina le taimi o kalesia i taimi ne utatu ia i peno whai atu. Lea fo i ai tūla i mai li tātou pa ai kalesia aso nei. O le kalesia i Laodikeia, le kalesia maumea, o iai le manatu, o le tuamna o mia se me tasi, o iai fo i se avanoa Iesu, o tūri fafo Iesu, awa ua tumu le kalesia i Laodikeia i mea whale rolangi ai le eini mea whale ngā.
whapea fwoi no whamanatu i ate oe. O le mea fwoi nā e tupu i le tele o kalesia vei teimi nei. So se kalesia la. Me le whapea atu ai wa aile kalesia no e ai. Lau sunga le whaifi au wha maulano atu ma loto maulano wa ma aile kalesia. Ta ngata Samoa na mai ele atu e te wa aia. Po wā mea o tono le kalesia wa mea monia o le mafu anga o mafu ai na alu Yesu whafo. Wa tele mea whanerulangi i to tono le kalesia lo te kaia a ua le aini mea whale ngā. E mawhai fo ina tupu i le kalesia patipati, i so se kalesia patipati, i so se tuinga i kalesia. Io e mawhai na tupu. E a tonu a amata mai le amtanga o malosi a alua lua e ua ina vai vai. Nea lafa pea tuai o te leiloa po o fea o iei Yesu i lau e kalesia. Po e to tonu awa o Yesu o ia o tonu mai mua le kalesia awa o ia na whaamwai ai le kalesia ma ta Yesu ma leona su ma lewalu lona whaiopu na whetala iatu Yesu ia Petelu o te whaiatu fo i ate o e Petelu oe ai o te atia e lau kalesia lunga o lene i papa e le mwhai fo i e whaito o se oli o na manu malo i ai. And he was the rock. Mo yo Petelu Petro o ska mai papa o ska mai maa foi a o Yesu la vaia o ia na whaavai le kalesia peno whaiatu ana whai e whaavai a Petelu le kalesia peno manatu nisi wa pe pelo la Yesu aisa langa ele mamau a ana whaiatu Yesu a Petelu a ele i vini mo Petelu wa e whaafiti whaatoru mai ata na tau nuu na wala le ngata fo i lea na whetalai Yesu i lona whaasata roina. Ai whe mai Petelu le tupu na mea. Whe mai Yesu o e satani alu ese mo utua. Ia, me la leo whapea atuai. Ia, a tonu po tau tinonga Petelu po amnato nista ngata a lo ua tantonunga o Yesu lava o ia na whaamai aile kalesia. He was the cornerstone and a capstone of the Church of Jesus Christ. He said, I will build my church. That church is people like you and me. People who have been called out. Mai le lulangi. Pe mai Yesu tau te le lulangi. Ai le ni o le lulangi o tau. Le kalesia, the church is not the building. We people build the church, the building, but God built us. We are in people business, building business. O lo le ngā ruenga le atua, o le ngā ruenga o le whaunga o tangata. Man was broken and condemned, but yet Jesus came to restore that relationship, to restore the image of God that man was created in the very original. Thank God and praise the Lord. Ua mawhai o na toi whaaforinga o e mau, o le melea Samoa, e tatawai o na e talia Yesu rona. Hao o na e whaurwhaleina Yesu ro loto, wa e whaurwhaleina le lii o le ola o Yesu o ia le ola wa e whaurwhaleina wa e toi foi o a whaaforinga o le tangata o toi whanau o le atalii ma le afine o le atua wa peno whaiatu. Na whai uma tātou e le atua, tangata uma, ai le o tātou uma ni whanau o le atua. Au a foi na uanga sala tangata o le whoringa i le atua, ua te i le atua, pe o la paulu a wawanga sala tangata uma o le o le vinga, ua le iloa le whoringa o le atua, ona o le angasala. Ai whaftai i le atua, i e tena lava, i le kenese tolu whapasuma lima, na fola ai e le atua i a satani. Mai le atua a satani o te whatupuina le whitangai, i a te o lua ma le whawhine. Oe mala whanau na tu momoina lo mua aurua o satani, e te tu momoina lo na muriwai, lo na winga, i lunga le satauru na langa i Yesu a taumu. Oe nei nā na tu ai Yesu le ulo satani, ma wha umatia ngā ruenga satani. Au ngā ruenga ti Apollo, o lo ngā lue o mai le so. Mai na tu momo umuriwai, mo umuriwai, o lo wha lave pe satani le venga tala lei, e o mai lava ine. Isaia 5:5,
Fe mai Isaia wa e mata ngō fia na wai lunga o maunga. We o vai o e la tau te au mai le tala lei. Mai e tau longo le tala i le manuia o le tala le lei ia Yesu. E le lei mo e anga sala ua wafio mai Yesu e wha ma ngalo o le tangata anga sala. Mai Yesu o te rei sau mo e amia tonu no sau mo e anga sala ina ia latou salamo. E le sau Yesu na o ngata anga sala e le salamo. Mai Yesu o sau o te rei sau mo e amia tonu ai no o sau mo e anga sala ina ia latou salamo. Lukas futolu fai upu e tolu fai mai Yesu ngata Galileia e le aiu te whai atu ia te utou. A whai tau te rea salamo e whano lava utou. O le urai tala inga o le whenga i fau o le salamo. Ma tei o mua o tala ngafo Yesu. Ma tei o luna lua o le tala i le malanga la umakoi. Ma tei o luna tolu. Wa langa Ioane le Papatiso ina salamo i utou. Ma tei o wha wa langa le alo le atua ina salamo i utou. Samoai. A whai tātou te le salamo, tātou te le o i le ola e whamau. Po whea lauma i talu. O le whaafitai ma le vi inga i le atua. E ma whai ona e whaolaina. Po whea lava le loto e iai. Ai a whai te tariaina Yesu. E whai mo wani mo whaola. Ma e ola aisa i oina e oti. Ne ngata i lea pe a whio mai Yesu. Whaolaina oe. Mai Paulo. Le Romas fulu wa upe iwa mas fulu. Fai mai a Paulo a fai e te tau tino i lo ngutu. I le ali o Yesu. Ma tani tonu i lo loto. O toi whatuina mai o ia na ie wote. E whaoreina i oe. Very short. If you confess in your mouth and believe in your heart that Jesus Christ was raised by God and you're saved. Remember was fulu wale loto e tau tonu ai. Io o mai eile a mia tonu. A le muta e tau tino ai, o mai le ola. Mele u whea tuai, po whea le lotu e te lotu ai, a whai eiso wa manua e tani ai Yesu, e ma whai o tātou au mea whatas. Io e whai tātou au mea whatatou te oi le ola. O le langi, e le whapitoa mo se kalesia, se tu ai ngā tapu ai ngatas. No, o le langi, mō tangata umo le langi, o e lātou te salamo, matalia le whaolotanga, e ala Yesu Kirisu. E le aisa tātou ngā luenga tātou teo ai lola e whamau Samoai. Te lele o onga, ua le isi le meo la te le isa moa la le o lola e whamau. O iei le o onga lea e tā tele whamai e ma whaiun e anu lola e whamau i au ngā luenga le nei. O te mana e whamanatu ia teo e Samoa. O le mele e tā ua ai, so whaiso teime sa i li ai le tuspaia. E le aisa tātou ngā luenga whamai e feso, lua fa pe valu e o fa sulu wa o le alofa tu no fa o le nai o to i le fa tu ele mai ate o to fo i le ele ona o ngā ruenga ne mita se tas a o le mea fo i fu ale tu mai fa o sulu a wa o na lava ngā ruenga i tatou ia ke wiso Yesu na fai i tatou ina i tatou fai ngā ruenga le lei na saunia e ia na mua, ina i tātou saumare. For we are his workmanship in Christ Jesus. Na whaia tātou e whaia mele, o ngā luenga o le liwina o tangata, e leo se ngā luenga se whaifi au, e leo se ngā luenga se lotu, e leo se ngā luenga se tangata ola, ngā luenga le ngā whaia. E ala i le mana, o le fina ngalo Yesu Kiriso tātou whao. Samoai, o le tuse o whaninga, o le tele o manuia lea tātou tia. I le tuse o whaninga, o lo a e whaitau i le mua, ma le mtau pue lua tolu, o le mtau pue lua ma le mtau pue tolu, ia o mea nana i loa Ioane au soifua Ioane. O le mtau upu e kalesi e fitu, peia na o tau whalangolongo i ai, me whaitau i ai. I le aso ma le aso, a o le mtau pue wha, e o e whai unga, o le tala na i meolo lumana i o le ao mai, Samoai. O le whesiri e whape wheo na tātou i loa, o mea o lo tupu nei, ma mea o le ao mai, pe a whai tātou te le malama i le tusi o whaninga.
I le tausanga iwa lima i le iwa ono o tausanga ali. Na tusi ai le tusi lea e Ioane le apostolo. Matua o Ioane le e ono tu se whaninga. O Ioane le soo o Ioane le apostolo. E lima na tusi ntusia. O le Ioane evangelia, Ioane apostolo mua, Ioane apostolo na lua, Ioane apostolo na tolu, ia male whaninga. Lima le tusi le ele ngorto ino Ioane. Awa Ioane, sa whaife au le kale CFS. Te mio sau o iei sa wanga. E le Emperor Rome tangata i ngoa Domitian, D-O-M-I-T-I-A-N, o le tangata le Emperor ngā oia fo ina na aveina Ioane e whaun ua le motu o patamu. Ioe, ai wha mai Ioane sa o whaanga kema i ngā pe whaun ua i ngā ona o le fionga le atua because of the word of God and Jesus Christ, the gospel of Jesus Christ. Io na ave aisto ina ina manatu e whaote ina au ina na whaali ai le anganga pa ia ai maisele angelu ia Ioane ma ave iai le whiau pēn ai whai tau le lei lava i le whaalinga mtau mua o mea nā nei loa Ioane mua le whai mai ai le angelu ia e tusi mea na e loa on tau puna mua whaalinga whai tau mai e ai ai ma mea ua e loa lo na winga o mea o lai tutupu o wawa ai Ioane. O mea lai na tupu o vai Ioane, mai chapter e lua al whaalinga, e o i le mta upu e tolu al whaalinga, ia al mta upu nai le kalesia. Lea la na ave Ioane tusine e kalesia ia e fitu. Io e wao le whiau na au mai a Ioane whaftawe pela no whai atu. Ele se senga o Paulo mo Ioane a whaitau rua ko nitam tau pue sfulua fo mua o whau peiva po whaitau tau patoa. Mai Paulo na u loa le tangata o Keriso se fulu malwha tau sanga tau waina se ngia le langi tō tōru. O te rei loa pēna i le tino pēna i le anganga wa sila fia lava i le atua. Al nā tangata o Yesu Keriso na se ngia i le langi tō tōru le a fio anga lo tātou atua o ina o lo iai fo'i ma le parateiso. Na vava ai ma whaalamolongo ia Paulo i mea whamei Paulo na u whaalongo i mea e le ma tautaua. E le i whaatonua e le atua Paulo e tusi mea na whaalongo iai a o Ioane. Whai mai angelu Ioane ia e tusi mea na e whaalongo na e vai iai mea o lo e vai ne iai au e ola ma mea o le ao mai amuri. Samoai. Peno foi atu. Pe whaninga mtau pe wha, e anga i le unga mtau pe rusu malua o mea na iluma nai o Ioane e o mai lawa i teimine. E te whaitau i le mtau puna e wha, so atu lima ono mua e fitu ia whamau whailonga. Fitu whamau whailonga. A uma whamau whailonga e fitu, so o mai li ngā pua fitu. A umai li ngā pua fitu, so ia ma ipoto asai fit the vials. There are 7 seal, 7 trumpet, and 7 seal. Ia ngā mea o mea lava e tatau o na tātou loa. O le mea mua tau an tāua. O louta lia o Yesu e whai mari imwhao. E tāua tele. O tele manatu fo ia e loa mea mua, ai mua, ia whaola ina. E maa ngaia lori lo mea ia au e aru lo le whawau. Ari taumas. Ai ne anga lo mea ia, ai kere anu. Lea lai whau tuotu ai. Whai le mea mua. Do first thing first. Amen. O mea mua na lia Yesu. E se le mangai. Ai e ta lia mua Yesu. Ioe. Ia ona e o aile o mea ia pe ngo whai a koe. Ia o le mangai e o ngā mea. Ioe. Ai a wha pe kei lo uma mea. O whai ke le lo uma e mea. Ai a whai o ke alu ai o ke le lo uma. Ai mea si o alu le o le whauma. Mea ngā sinin kau. So lea la i tatu ia tusi nei o whaninga. O le tusi e maka mo fia fo tusi leo whaninga. Peo kako peo tatu whai tau iai, whai tau iai le tusi. Na mana i whai tau mai ai i le tusi o whaninga mtau mua. Take your time. Ioe. Awe ese i lo mawhau
le lo le fi fai tau ia pe no fai atu o le ngā luenga Satani o lo fai nei o lo fa tau waso manatu ia ai ta no atu stangata ai fai tio mai mfata se mai ia o manatu na e fe o lolo pa tau waso mata i lo tau waso manatu ai te lona fe ta lai le atua ia Isaia 5:5 a mata ona e fai tau le fa ono fitu valu iva fa ono fa mai yo to sa ili manu o mafai o na mau yo to val au manu o lata mai oe sa ili nei le atua manu fai le mo au ko fatali ata ya kere lopo la me tupu ata ya pe o la upo le poto solmo yo to sa ili manu o mafai o na mau ngai le leilo mafaufa nga fo ike malus yo ai fa kali se e ko inga pe e ma ili lope le angalo yo kupu fa la yo vala au manu o lata na ta wate e te me ma wai le atu ya ele fa vau na fi na ule nga le atu mo me la le samo e ia nei program e fai ma wala so swani atu sui lo ma po fe puna ba la le ma yes fai mai le atu pe on tu se ia lima e ono o fa peiva ia la fo ia le wa mi le anga lo na ma le tangata nga sala la fo i manatu ai fo i mai ia le ai val au le tu ta te fo i mai ele o le liu kam ka po not right turn or left turn no you have to turn about you know why because we all came out marisco in a fala sauna you know this boy he came out for me ia o ngausko inga ule mam lama pula du papala ia marisco you know this boy he came out for me what penata to we all came out from God, so we turn our back to God. That's why we have to turn about. Right, Thomas? Man. You have to turn around, not to left. Toi foi mai. Mai saia, toi foi mai a Iova, wai me e matua lofa mai oia. Po le alava o ngasala, isaia mo fa upe sumal valu ma sumalei. Mai isaia mo fa sumal valu o vala a wina i tātou, mai o maia ina tātou whiri. E ui lawe na mumu pe o ofu mumu a tātou a sala. E sina e peokio. E ui lawe na mumu pe se ia una e veam fulu mamu. Ai kaku o mai. Who are you and who am I that God has invited us to sit down and talk with them and converse with them? And take the manners in kaku mai. Po le hanga o kaku ang sala. Na sila fia e le tua tātou tātang sala. Na wina mai Yesu kaku ang sala. Ele fa pe nga winga mai no na menga na winga mai yo e wi lava na mo pe se of mo pa mai sina perkion mai mo pe se e ula e ve ful mai pa ma o no mo net yo a ul fa pe o tanga ta wa mi la on mena sa o Yesu pe fu la wi after mo la no e fa o le nai fo lo tanga te le anga ono le lo fo le tu na mo ele sau Yesu mo tangata mi tonu wa le tangata mi to me la le fa pe o te e pelo ma fo la me le samoe le te ve ai se ava no ile to let God be God. Give God an opportunity e ta tala lo loto se e fio atu le nganga pai e tele me le e fio fa ia le to ya pe fo ile upo fa tu se fa linga amu ia le fa tau amu ia fo ie fa lo long amu ia e tausi upo nei waloanga. A wawa lata o nasu. O lata le fio mai Yesu samoai. A fai e tele Italia Yesu fai mo ni ima whao. Pei ano fai atu. Pei ke lei lua ngai mea ku se whaninga. A wa whao la ina lua ngam. O le mea ngā sinu na tau. O tele o nei fo e wau matama sta la i se lotu. O mai loa ele ola se se loku ofo in ma loku. Ya Samuel ka. La ngai le maniu le Samuel ka po se lo paki moe. Na maniu le tangata ingo Yesu. Because of Jesus Christ, He came and redeemed us. Wai to e fata wina mai tato. Wal mena so. Whamrefa ko sumaliva. Ai a fai e te nau iai. Me ustai e te ai fua laurel. Amen. Ile Roma 5 fa upo e valu a ua whātina mai. Ele atua lo na lava lofa
o tātou ang ina umaliu ke wiso mo i tātou au tātou asa. While we are still in sinning, Jesus still came. Sa lava Yesu e whaolai nei tātou. O tātou mta upu le tusi o whalinga. Peno whai atu. Whalinga mua o le mea nei loa e Ioane. O le whalinga mai le atua e ala ya Yesu ke iso le motu o patamo. Peno whai atu. O le motu o patamo o sta mai motu i ngātai whale tusa pe tolu se fulu maila i ngātai atu o Koronito ia ma te nai le lau mua o Elen. Ai na ave Ioane ia i nā la fwa i whaunua i ai whaftai le atua na whaahali ai le atua ia Ioane e tusa o le tusi o whale o le tele o mea o le tusi o whale. Au tātou la talata ili umar tātou mtau o tele ia tele ni mea le tai o iai le tātou talanoanga ai manaia lo foi tau e kalesia te tas e tofu le kalesia te tas e fitu 7 churches e le fa perna pauna o lotu now I think but every one of the 7 churches has a message for your church and for you as a person, for me too. Yo so se kalesia lava e iai le au le kalesia mai Efeso o le ua e kalesia fo ilea na ave iai le feau. Le kalesia lea na faifi awai Ioane le apostolo po Ioane le so a watu o ia e whaungu ua le moto patamo ave ia ona o le afionga le atua ma le mau ia ke uso e te le ma na ia lo whaitau i kalesia ia fitu le kalesia Saroteisa, le kalesia Brokamo, le kalesia Tuatira, le kalesia i whilate le whaia, ia ma le kalesia i lautakaia, lea o tātou iai, o le kalesia muli na, i to tonu o e kalesia ia fitu, ma o taimi fo ina le o tātou iai nei, o le kalesia lautakaia, le kalesia i le taupu o wharinga e tolu, o aifa usu whae o i luasu malua, o lo tau mai e nā, e mau mea ta mau ainga le tino, ai matua mativa whaaleanga. Io e, o ta tonu la uia i le lau kalesia ma lau kalesia, pero whai an. E le ai se kalesia e mawhai, ona e alua i ola e whaavavau i lona ingoa, po se ingoa se perfecta, po se ingoa se angel. Se vanga nale ingoa Yesu. Tu te loa tamas ma lau whaafonga. Na anga sala angelu e le mani waile alone atu. Ka mai le yuta, ta se ala pe pare yuta nal whani. Yuta fo yu peono o angelu fo ina le taofi latu mamanu. Taofia le atu i fili u a mea e whaatani mo le whamsino. No ngai le aso e whaama. Angelu ia e whaitau le wharinga suma lua. Te maua i nā tā rako ma le whawhine ma le male child. Ia nā e steimi tātio i eno whamtalatu lea e peno whi atu. A le si o le tā rako nā tau mawhai e whasioti le pepe o Yesu mai na toso mai e ia tasio vai tolu angelu mai le lai. Ta stars. A tā ua ia whetui i, those are angels. Tu sa lai tasio vai tolu o angelu mai le langi na turi whaatasi mai masatani lau langi. Ai le whaia tangata. E whaila tangata, wai i nei satani, ia ma le telo le angelu le ka au fiofi. Angelu langa pengo petuai. Il tatou mtau fwolea, mo moka nito mtau peono le tatou whaitau ina nisi aso. E le te tau na vea mea tatou kalesia e whaamasino le lau langi. E le tau fo ina veni loa mea whaane tonu oe maluske usiano e whaamasino le lau langi. Langa e whaamasino e tātou angelu le aso o le whaamasino ngā le atua tamas. E whaamasino fo e tātou lau langi. E mai lea Paulo, a whai e whai tātou ma whaamasino i le atua i le unga lau langi e whaamasino ina angelu ma whaamasino ina lau langi. Lea le mewa aveai mea tangata lotu e whaamasino i lau langi o whaamasino ngā lau langi. Peno vai atu, o te tali tonu i whale whaamasino. Whale whaamasino e whai e lava whaamasino ngā lau langi e lau langi. A o ta ngata o le atua
e fai lava i lātou a lātou whamasinonga, e whamawalalo leisi leisi, ma whai atu ni aia. Nā fo i tū, i ave ia ma o tō wharsa, i a pe vai lua tātou tūpe alei, ave uma mo o tau, ai o mako suen mako kupe, ai pe no fai atu, o le tele o whamasinonga au lotu e ave i malo. Ia ngā kilo lo ia, o ke lea al kupe o le koso fo i ngā lo ia, e uma loa kupe le ka le sia, ia whakuro le silo ia koe, se furu afe le koe, ia whakuro le silo ia saro laska mea, ia ngā uma leo selo, sa ulu whamasingonga, e ave leisi whasa, ave leisi kupe, waku le kupe, ia, wa uma ave lo ia, wa mea ngai o lai lo ia, ai manga ia, se ta talo i lea tua, e sel manga ia, talo kai mi konga ia, le tofa mai paulo, ia e tango atu, i ofu tau ato toa, e feso nā, e ono ali tamas, ono fa was fula i fa mai, tango atu ofu tau ato toa, ofu, tu lunga, ofu, a wa ao o mai a sovane, o mai a sovane, a sola fa pe. Leo ngā nao tātua au tuspaia, leo ngā nao fono talo, leo ngā nao lea ngā paia o na mai e lea tua, e feso soani i tātou, leo ngā nao le upo lea tua. Ai tā lofa, o tātou whaata mama, a o mai te i a sovane, o tātou o ave tātou mea i whamsino le lolangi, e whai mai le lolangi le unga. Ioi. E ui ia ua ave fo ia i suafo o aingo Samoa, ia ngā kukero. E o fo i suafo o tātou aingo. O aso lao Samoa ngā whai ai ainga ia talanuanga. Po le alava le umi tala noa i, tala noa i, tala noa i o. Ia ai umai fo wai ule manu i osane. Ia nātou se dia Samoa. O lo mutu maleafi. Nanga wau fo i Samoa. Ioi. Ia ua ave lan malo. Ia nātou te iloa. E taimi ua malo ai tangata i le taun malo, ai whaia ina nei ai ngā usangi. Ai sea, te le tupe, te le poto. Leo whapea tuai mai loto wha maulan. A whai fo iesa o tala o salai whafonganga sa moro o tunu. A o lea fionga ai a lea tua. E au ngā mo tātou uma sa o lele le upu a lea tua. O wā o le upu e tau tino. E au ngā mo tātou wha mai lea tua i Aisaia. E 5 fai upu e se furmatas, le upu e watu lo mutu, e le toi foi fua mai ata, e fai al meu te loto ia. E manuia foi meu te awina. He said the word that comes out of my mouth will not return void, but wherever my word goes, it will be blessed. I always bless. E whamanuina foi lo loto e so steini, o te tautalai pe o te whalongolongo fo inisi le au ina lupo le atua. Langa o le mānawa le atua na mānawa ia. Whapeo na mānawa le atua le tangata i le whaio le tangata. O le fuefo le reise ola ia. Ai ina ua mānawa le atua le fuefo. Pe meritala tuspa ia na vea mānawa ola. Then those dust became a living soul. Whapena fo i le upo le atua. O le mānawa le atu, it was the exhale of God. La mānawa iai le upu le atu, le il tu spaia. Wa o ia e ona tu spaia. Ta tonu wha maoni, tamas, le upu le atu a pe on ta iai whatase nei poklama. Le upu wha wina le atu, e le foi fua. E wha le tonu le ave fe au, a le upu ai. Masano vai atu, a watatari tangata po ie lako siaki. Po siaki mai le mikai al malo, po siaki mai la ngā ruenga, po siaki mai le welfare. Ia, ele po le ngaka le ongu siaki po i au mai. Ia, po le whawhinge, po le kamaloa, po, you know, me uri, po palangi, po Samoa. Ele kia pauan mea po Samoa lau siaki. You know. He doesn't care who's the mailman is. All he cares is he bringing my check. Same as the word of God. Pauan mea whapo, e ina le tangata e tautala e lupo le atua. Whawina le atua na upu. Ai leo le tangata, al fe aua le atua. His word, because this is God's will. O le whirangalo leo le atua, sa moaino atu. A whai o e te leitari e Yesu. La whai le wala au i atua. O whea lava o e whafonga me e Samoa. O tali tonu i le mana o tu spaia, ma le anganga pa ia. Na te whaia se mele le moa. Pau lava, ave se ava noa i le atu.
o e fiu fo i o manatu pe fo ia. O e fiu fo i mafaufonga o tangata. Lea me te lea veaisa manoi lea tu, o mai whape atu. Lea tu ai. Alofa mai ata. Vesosoni mai ata. Ie ai, tari tonu i lea tua, o lo sila sila mai. Lea tua ma whaafonga, e lea tu la fo ina, e lea tua la naupu. Na te lea tu la fo ina. Whape atua i a whai, e te manao, e te talia Yesu e whai mani i ma whaola. Mai Paulo, a whai e tau tino lo ngutu i lea li o Yesu, ma tari tonu lo loto to e whaatuina mai o ia lea tuana i e uoti ua whaola ina. Ola o sini a joai. E tari tonu o Yesu na maniu sa taulo mo au ang sa. A whai e tari tonu i ai a Yesu, whai ona e i oi i ai, lua. E tari tonu to e whaatuina mai Yesu e lea tuana i e uoti. A whai e tari tonu i ai le nā, whapea mai o tari tonu i ai pastor, le ngata i lea, o e talitonu i lau loto i lau tau tinonga i le nei aso. A whai o e talitonu i lau loto i le no sau upo e whai. Whapea mai pastor o talitonu i e. E te iloa o whaola ina. O e la whanda tau lea tu ai o te wala watu i a te oina wani. So se tasi o manao e te tala atulo na loto i a te oe matalitonu o e re whaola. O Yesu o to e whaatuina mai e le tua tamana i e wate. E o lai tangata sala pe o a umaia. Ta lia mai o ia le atua le neas. Lau talo ia te o ia e leo leo ina wa e pui pui e o ia. Whawhi loa i lona mana o nga le atua le nea. Whaatai mo lau whaola tanga le atua. Ia tele ni sa moa e whaola ina o lau talo. A iei fo ni tangata sa moa to e fo i tua le atua e. Ia e toe au maia i lātou. I lau whaolatanga, ia e alofa soswani, e le whai ngō fie, ai whai ngō fie mea umai atua. O lau te talo ia e toe whaafo i mai lātou i atua. Lātou te mana o mia oe le atua lau talo, e whaatai anganga pa ia i lau ngā renga o te iloa, whea lava o whaafonga mai e i Samoa. I tu e whaolo langi. Sami po le ele po lunga le wani manimo. Le atu ae. Tuto tasi le po e a whaia lo suafa Yesu. La whai tato talo. A whaio e mai, e so mai. Po le suka, po le kensa. Po le alamba le tue ngā mai po lo mama, po mata, po te. Lo mena o ia e loa lo mai. Te minele la whai tato talo. Po fea lava o iai po se vaenga o lutino whanito. Po lo mafau po le alito i nama. La whai tato talo le tase sila fia e le atua lo ngā senas. A whai fo e te finangalo iai tu lo lima a whai o lo ulu, a whai o lo talinga, a whai o lo mata e whanito, a whai o lo fatu tu u lo fatu po fea lava o la whai tato. Ei se mea whaingata i le atua. Mai la ngelu ya pero amun sarai e iai ea se mea whaingata. Mai la ngelu ya Maria e le ai se mea whaingata. Mai Maria a whapewhea ele nei mea o te le ilosi na mea. Mai la ngelu. E le ai se mea whaingata i le atua. Samoa o le atua le atapu e o tatou tua. O e o sanga mai apo o le atua fo ina o le atua fo iwa mena. O le atatu te talo a e te tonu e te mai mareko e se funtasi fa pe lusu tolu ma lusu fa mai lusu tolu a fai e te talo ma fatu tua ua e maua o na fai ale mo e la tatu ta lo ma tu te mai o na langa. What a fellowship